Satwayela ukuma endaweni engcwele samemezela uJesu kanti uJesu akakangeni phakathi kithi ezizweni zethu. Sathi isikisiwe kepha thina impilo zethu zingakasikisi. Ibandla lahlele inkonzo yokuhlambuluka. Bathi sisibishwa kanye kubephelile. Ivangeli insuku zokugcina. Kodwa sisekhona thina sisamile. Sizomemezela uJesu ophilayo. Somemezela ivangeli enhlambuluko. Somemezela ivangeli enhlanzeko. Sikinsizwa iyasindiswa. Ingane noJesu. Intombi yasindiswa. Ingane noJesu. Intombusha uJesu namthatha umfanekisweni angabi ngale kwakho. Wakathi sikisela ngabantu esaba nabo. Wakathi abawegoli afaka abantu esaba nabo. Wakathi sikisela ngabethu. Ngoba amazamini asahlambuluki thina. Asali uNkulunkulu sothi bababonile. Yimi lo mntwana wakho menzanga kahle. Ngoba ingenile ivangeli. And if you want to receive Christ okuphelele, you are going straight to heaven. Ifamela mama. Ifamela sitha. Ngelinye kana ngonyeke badleni. Wafaka imfundiso zamama. Esemasuka siyasindiswa kabusha. Nithi babana usuku amazi umbekele. Amazi sathane ubeke baba mathebe endleleni. Kepha mdinga wena uNkulunkulu. Uthi noma sekunezinto ezikushayile sinolaka tamba bese ngiyaphulela. Nithi baba angikhulumanga kahle lapha yana. Ngisuke ngacasuka. Ngahluthuka. Thethelele uNkulunkulu. Uthi uJesu makafundisa umkhuleko uthi baba sithethelele amacala ethu. Shona amagama every day kunamacala esiwenzayo. Kunezinto ezirong esizenzayo. Ngoba sekwathiwa nje isono asekho. Yebo sebathi le vangeli nasi. Ngithanda angaze ngishuyele lo vangeli. Ngithanda lokuthi isono sikho. Sesizwile ngomnyambo sethi alisono asikho bazalwane. Umele uJesu kube kanye kubephelile. Sesibuza imibuzo kuthiwa siphi isono. Ngoba abantu baqhele emanyaleni kangaka isono siphi. Akusubuzo bene mabuzo ngosindisiwe ukuthi isono siphi. Wazi ulalo mfazi umuntu bese ngiyachasa ngithi isono siphi. Bese ngiyabuya ngizobe endaweni engcwele ngishumayela ukuthi uJesu yasindisa. But uJesu akamsindisi. Aswazi kubazalwane sibe sishaya umsebenzi omnyama ngapha siphinde futhi sayipromote. Ongoing. Aswazi ukuthi sibe sithi lokhu kuloko bese kubazalwane abaqhubeka benze leyo nto leyo error. Umakadele ibakahle. Kuyamiwa uNkulunkulu bazalwane. Ubakahle uNkulunkulu. Nihambe ngakulela uNkulunkulu. Ngoba bazalwane impilo esiphilayo le akuphelele. Ngoba sihlangene lapha ngesihlangano soJesu. Asihlanganisanga nalento ebebethayo nabafeni. Asihlanganisanga nayithayi nayisakhiwe. Asihlanganisanga nayimoto zakozamini la ngaphandle bazalwane. Kepha sihlanganisa uJesu. Lana ingesizele nje uJesu. Asizelanga nokuzoba ukuthi ubani ugqoke isuti enjani. Masizala ngithi njobe ngesikhathi yazi. Kodwa ngoba ngiyoshumayela kumele ngigqoke. Ngabe angigqokanga bengiyangiphinga bazalwane. Ngishayela ngiyangiphinga lesuti. Uthi
uJobe uyazi inkinga ukuthi inkosi isithatha amehlo ethu sawasusa emgomeni sawabeka ey'kwenezi uthi uMbishop kunezinto eziswayo siyasuka mama lesizinto lesikhashanyana abazalwane bababelele ey'kweni zomhlaba kunenteka futhi sonkulunkulu ethu uzogcina uvalelekile uyatreka abazalwane bamshendisa abakholwa abanojesu ejisweni bamshendisa kanti ninjani bakhona kuvuka intali phakathi kwenu libemezela ubudwele libemezela ivangeli into abantu abaphenduke uma bengaphenduki ikhona indawo yokulahla kuvuka abazalwane bakulahanya ayikho lento kungani kube yithi asiphindezela bethu uyamthanda olova alijesu wakhuluma nami wathi ukuthi nokuthi kuyenziwa kuvuka abazalwane bakulahlala abakholwa uJesu kanti kubukela iphi ivangeli bazalwane nabukela iphi ivangeli kanti nabashumayela bathi kuyasindiswa besikadela izwe udele nezona zonke bezubheka kuye umqalisi nomphelelisi wavolo lwabo kuvuka abanye bethu bashaya benzeka bavuka abanye bethu bashaya ikhulu inteneko ithi abantu abaphenduke uma noJobe bamkhathele sedrobheni udlula uNkulunkulu uphazamiseke kahle emqondweni lakhe kuyadlula ukile sevele manje ngiyambuka ithi Jobe yazi sometimes kumele iBhayibheli singalifundi athi sijwayele bazalwane awayibali lokujwayela noma soyenza bathi bamshada mina umfundisi wayesikhansela uthi kimi wasosothandweni ungajwayeli wasosomshadweni ungajwayeli uthanda ujwayele ukuthi unkosikazi yozuthi uthi uthanda ngathi uqala everyday uthanda ungajwayeli bazalwane bajwayele noma bafunda izwe bafunda ngathi indaba nje elula kuyafuna uthi Jobe uthe uma uqabanga Jobe uJohane owayebhaphathisa abantu wayewumuntu onjani angeke vele umuntu ongekho yini uJohane bawucabanga nje wayewumuntu onjani Jobe inkosi uJohane bangibuka nje nganguwe nje umuntu okhanda lakhe alikanywanga ompahla zakhe ezingcolile funa izwi bazalwane ithi kusuka amaqeda azalwa bafika isikhathi wabo ohlalihlala wazi ukuphi wazi intethe so ngicabanga umuntu wasuka ohlala entabeni masikhuphuka sentabeni siyokhuleka soJohane ufika lapha entabeni uyathandaza ukuba uyazumeza ingqondo yami ithi lomuntu phambili kahle kahle cabanga le bhekise kehla selothi phendukani boye kusukubukele nami ngenze ukusole noma ngibukela kahle because isimo ayenza ngaso waba sisimo sasithembisa uNkulunkulu abahlali kakhulu kithi esigqoka amasudu esibahle beautiful esifuna ababone manje sifisa uNkulunkulu abahlali uNkulunkulu uhlalela ey'kweni ezidelelekile ezikweni ezinamagama ezikweni ezibheke phansi uNkulunkulu abesibahlala phakathi kwathi ngoba thina we are too busy for God sihlelile lapha asinalo isikhathi baba sawukuhlalela uNkulunkulu nyasibele babuka isikhathi kana no wabo shwele no sisubstitute uJesu nezinto zezwe uyakwazi ukuba iseries ize iphele yonke bakuhluleke ukuhlala only 1 hour enthandazweni uthi Jesu besethu ukubekezela only 1 hour only 1 hour but uyakwazi ukuthi uyibuke iseries from episode 1 to episode 50 sasibuka inewazi mama ithi kaphela episode andobekuma 3 phewini uthi yokusam evikezayo ubona uhlobo ukuthi not bana nabo bakwazi ukuthi
Nami ingafanele uthandwe. Wakulanda ngesandla sakhe somusa, wakuphakamisa ukuthi ngahlala emanyaleni, kepha uphile impilo engcwele. Othintana emazalwane. Mkhulu lona owakha indlu kunendlu qobolwayo. Kushuthi basikuba sikusoje sikhona sithi wow beautiful structure. Kile zakulama kama makuze bazalwane. Nasi kakukhangela these days. These days. Thina bana sikhoma these days. Those days. Nama ngabetsela ujabona lo batho. Kama kufuso na. These days. So umuntu bese ubabula urecognize ukuthi all the days. Papa kodwa yilona owakhele days. Kanti isithethe asikho sikhulu kunalona osakhile. Izothi wena ukomkhulu kunoJesu lona omdalile. Ayinokuba thina siyindlu yakhe. Izothi kuwe nomnqabanana kodwa ukomkhulu kunoJesu. Okomkhulu kunoJesu. Okomkhulu kunoJesu. uJesu saba bekwazi ukubala umoya nenyama. Ungasabona lenyama phela. Abantu namhlanje uJesu sebamthanda njengento. Obakumela yenze. Sebaphakanyisa ukhona. Manje phumane emanyaleni. Phumane engcoleni. Belethiwa ukhona wathi. Athi ukhona kanti lafelwa yimi nabazalwane. Atanifela ngokuthi siphambanweni. Kwangathi ngithola mina. Athi mina ngizekile bangizodlulisa kuyo. uJesu uyakubazi nezithelo zakhe. Indlu yami engiyakhele mina uyakuyazi nezithelo zakhe. Usuthi asaba ukukhuluma kwakho. Sesikukhamba kwakho. Yazi bazalwane kuhle sibe ibandla lesibonelo. Kuhle bese beyibandla thiwa abekho abazalwane bathaka njalo abazalwane abahle. Ngoba into erongo ezwa yithi bathanda mama. Babuka umholi wethu. Kanti thina uma ngabe sibe kahle noNkulunkulu. Sizopresenta ibandla sibe kahle. Ngoba abazalwane yamuyekelana ukumkela imoya wesonto. Mukelana umoya kaKristu. Okukula abantu. Uyabazi uzana ngozo mkhandi ebisoje. Oh mama uzavelela Nkosi yami. Konza mama mkhandi ebi. But uJesu umngelile yini? Usumkhali wabo noNkulunkulu. Ngoba after this life kunempilo Jobe esiyamuka. Ngoba siphila nje emhlabeni. Siphila siyazi. Ukuthi one day kuyawukhanya impilo. Siphila siyazi. Imali iphuma lapha ibona imshayisi. Thina ukufa asilibhadi yithi. Ibhadi umuntu ohamba engamukela uJesu njengenkosi yomsindisi. Wangena into yokuthi usosindisiwe kuphelele. Baphila abantu abanye basezweni. Baba abantu abanye basezweni. Bangasaphilela uJesu. Bangasayiphila yobungcwele. Bangahambe ekhanyeni. Bahambe imisweni zikaNkulunkulu. Bahamba ngendlela yabo. Bayicasula iqiniso. Abasayifuna abazalwane. Uyazodwa. Uvukelwe izitha ebandleni. Hayi ngoba khona into yokudlela yona. Kodwa ngenxa yeqiniso izolisumayelana. Sesambulela umoya weqiniso. Nowamandla nobekazimulo. Ukuze simele uJesu. Sithi uJesu uyasindisa. Sithi uJesu uyaphila. Endlini hlala nithi mina 24 September ngasindisa.
ngoba lekana njengenza 10 years ngibebe simsisi nawe wasizwa ngedate yakho wasizwa ngedate yakho sisindisiwe senthiwa ngisho but akukholelwa muntu nawe uyayikholelwa ngoba uma ngabe kufika ukubizwa kwakho angeke mina ngisembize ngibuzwe but umuntu lo muntu uyayikholelwa nizeni ingane balizoyikholelwa zona mina kwami ukuthi ngifaka uJesu kuso ukhona kusinqumo somuntu asingeni ababili kepha singena abamuntu ungayisibesakhiwa sithithe sikuhlukanise noNkulunkulu ngoba mkhulu walesakhiwo kunaloyo oyisakhiwo khulu ngakithi kunalesakhiwo sithi uJesu uyamukela masibizwa ngokusela amafesi phase 1 umukela uJesu njengenkosi nomsindisi abimangu mashimayela sizozana nizomukela yini uJesu bese niphambise izandla nithi siyamsindisiwe siyamukela uJesu njengenkosi nomsindisi bese uyahamba ekhaya ufike ekhaya bakufaka isiphandla Ukufaka sofaka umhlalo wokuhlaza umhlaba omnyama nomhlophe uzovela ekhaya angisabuke uJesu angifuni ukushwala generation yamanje ngishwala generation yakudala umukele uJesu imayisuka lapho bese iyadlula kufezi ukumukela uJesu bese iyamukeliswa umoya woKristu the anointed of God yamukela umoya woKristu baba ekhaya lokhu uzokwenza uthi ngiyamhlonipha but uma ngizowenza into ephambene nokholo lwami ngicela ukuthi angisho mina bazalwane angisho ukuveza leshinto ngisho leshinto yakudala ithi ngamane ngihlukane ngamane kuphela ubudlelwano bamnani ngizohamba nohlala kamamthathwayo ngoba ngiyazi lakholwa njenge ngikhuluma uzoyi-understand angisho mina bazalwane ngizoyenza naleshintini uyayidela konke ithi ngakudela ukuphila kwami ngiyazidela mina sengidlulele uKristu njengenkosi nomsindisi sengihlukene nezwe lokona alohlangana ngathi ngiyobekesela alisengihlukene nezwe lokona manje simKristu bazalwane asolo sesiphila emseni wakhe asuabuse umusa nenze example ukuthi uma ngabe ngingaphatha lesibisi olidlasi ngibamba ukuthi baba kukhulu yimistake kuphuma ukuthi ngibambile but uma ngabe uzolibamba udedele ngelungisi ubuyele ubaba udedele ngelungisi ubaba udedele ngelungisi asesemistake leyo lokho bona azi asenako ukuthetheleka ngifuna lonke bazalwane endaweni engcwele the day iflow likhaya inkosi yethu isibiza Revelation chapter 20 Revelation chapter 20 ikhuluma ngokuvuka kokuqala ithi kuba khona ukuvuka kokuqala lokho ukuvuka kwabantu abaphilayo athi uPaul encwadini yaseThesalonika chapter 1 verse 4 athi uPaul thina esiphilayo sisenyameni isimo sethu siyawuguqula siyawumatha umzimba omusha ungasavuma ngabasekorinthe bemisho elithi lokho kutshala kungubona okutshala kunokudelwa kepha umbanga bese kuvuka kunganakhona uvuka kubhoke inkazimulo uvukele endaweni lapho bekusebenzela khona ngoba bazangoba siphila nje bathi lethe nizwe kahle
ngizwe kahle ikhona indawo enisebenzelayo and there's a building time ngalenza iphutha after this life there is life after death. You see, I go to heaven or you go to hell. Oh, go to heaven. Yabazwela bayesongela abantu ushabanye bamuwe uJesu Kristu sebatholi yalawo leyo kuhluma bazalwane abathi impethu yakhona otsho isikhathi sesikhathi ufike ekhaya ukusesha Medicaid Baxter ompethu namba zonasesha izolo mama akhuluma ngesihoko uMedicaid Baxter athi uNkulunkulu wambiza afike ekuseni ngabo 3 zokuthatha kumise esongweni for 10 days. Bese 10 days ngumikise ezulwini ubona izulu. Uma ekhuluma ngabona labantu wayebantu uJesu bakangikhombisa labantu. Abazalwane bathi uNkulunkulu ayakazaqadala ngesiboko. Ungamameli into ethi phila kamnandi solo emsini efoke nayo isona. Ngoba kunenye ukuthi uNkulunkulu ayakazaqala kuyathanda. uJesu lelo gathi libe ngathi ngithela babe and akusuJesu kungalibaba. Siyanikezwa isikhathi sokubusa, isikhathi sokuphenduka, isikhathi sokulisenze kahle basidlale ngaso. Bathi mbethela phayana ayino ayishi. Bathi umuntu inyama iyasha iphele. Kusala amathanga. Akhala kodwa uNkulunkulu omalungenzela umusa. Ikale futhi inyama ihlume enyaweni. Lento leyenza for 3 days. I ain't saying for 20 days. He ain't saying forever and ever. Where shall you spend your eternity? Lord, you tell me back at the lab. You see this even your food. But you tell me back at the lab. If you don't have a you're not. If you don't have a you're not. I forgot. Bakuza kunamkazi bakhathala. Mama kala yini mama uma bishop yankuza khona la babatshela khona uba abonze isitha sakho zelishe ifano ze Thamthi bazalwane kusho ukuthi bakhona abasifuza abasibonisa indlela ezokuba iqiniso inhliziyo. Luke chapter 16 or 17. But the wakhona amadoda amabili. Engenawe istrength. Engenawe imasikos. Strength sasinebali sinabo bonke sasifundisweni. Sasinasoluntu. Sitamasa. Lasa wayedlala igame mystery. Akhothwa izinja semkhothi lona. Afisa ukuyisuthisa ngemdundo eyayiwa eKafeni enkosi. Azange isuthisa. Wayefisa alangazelela ukuthi ezinto lowayilahlwa wathi ungasithona and uyakwezi ukuthi lesibali kulazo meaningful washo ukuthi labantu bobabili bayaphila impilo ehlukene nenqubo zabo futhi zihlukene lona uyaphila akanayo uJesu lona uyaphila kunoJesu ithi Bible basebayako bobabili omunye wasefikile nofizi yamthatha zenyuka la izana isifubeni sika Abraham omunye wasuka la asebenzela khona. Yes. Lithi Bible uma usuka zalo sesesesudini sesesongweni sisho. Sithi kodwa sikhuluma naBrad sibaBrad bethela angisafunike amanzi alapha. Lo bazalo somlilo lana. Ingangukhala nje mama ushiswe amanzi bese amanzi ahlale sakhe ukhala umaye nkosiyami. Maye ugijimile lokho uthi maye lo mlilo ukushisa umzimba wonke. Uhasula umzimba wonke. Wena ubuzazi umzimba wakho la umzimba wakho. Yonke into othi eyakho one day we account for it. Bakuyena lemoto yakho ujenewela ngemali yakho. Eyathi. Bamanje kuba yabaroka la ushaya isipiti uthi. Babona amasipikop lapha yana uthi wanweka vela kumisi azobhala ithikithi. Ubhadala kodwa imoto yakho. Ithengwe kuwe ngemali yakho. Bakubhadalise ukuthi uwenza kabi ngemoto yakho. Kusho into lezethu.
but sizobhadaliswa lesikwenza kule mpilo zethu. Wonke umuntu account abazalwane ukuthi uthe usaphila enkameni yakho wenzani ale mpilo onikezwe yona. Uthi ufika lapha mhlawumbe njani ngiyela indaba yakho. Ungaze kulesi sonke mfisa. Uthi bengicela ukuthi uthiwe lapha kwakho uLazaro hamba yini afika abashimela abafowethu baphela. Unabafowethu abangaka? Abayisa uma usha ukelwayo babitela abashaqanisi. One person ufana ukusela abantu abawu5 ukuthi because ngabe umuntu apheli. Ngicela ukuthi angeke ngithumele ukuthi noma ngathi abazokhipha nosi uma bengezwa laba abanabo uma bengezwa laba abanabo angekwenza le bamuso noma ngasuke izulu angekwenza le bamuso angekwenza mhlawumbe njengozi lami ukuthi amagama enu alonze encwadini thokozelani ukuthi amagama enu abazohambe kangaka nebandla sokhonze kangaka sokwenza imisebenzi engaka wasindela wadela isikhathi sakho wadela konke ngithola ukuthi awumanga kahle kuyamyiwa kahle noNkulunkulu nami le mpilo ngiphethe lapho ungaphuma la imoto ngishayisa but in my heart I'm Mr. Shaw ngiyakhandela baba ngenzele endleleni ikhotero yini cela uhlambule angakwenza kube khona ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu kuye kuphela ngabazali siyalifuna uxolo kubazali bethu bathi siyafuna uNkulunkulu sethu baba lapha ngoku kunabantu abalimaza abantu ebandleni kodwa be right ibandla linjengomshado uma ngonile ngiyakuthi ngicela ungithethelele kube khona ukubuyisana ukuze kuzoba khona ukuthula nothando nokuzwana kepha kuba ngabe sobabili kukhona kube khona uhluleka ukwehla kuloko yekubazana kuyahlehlela thina wesho ukuthi uzaqhithika sakhe samuke ukuthi uzamsindisa lapho zakhona kahle kumele kube yinto esehlasi kumele sibaba nabangezi uNkulunkulu eyaze ayihlese izinga lakhe nalokuthi nasifuna ukwenza izinto zezwe sifuna ukutamasa sifuna ukudakwa sifuna ukufeba sifuna ukwenza yonke izinto zezwe iminamo yezwe sithi yehla uNkulunkulu bekulevel yethu bese uyasunderstand lapha manje umuntu obothanda uyezwa yona makathi bophuza bamnikeza phuza makabe phuza iphutha 8 thoba yamnika zephutha 8 amakana amajomo udama uthona sathane senkakuwe right udama uhlebe noma mkhadele asisikathele ukuhleba soyini bathi yamani uhlebe senkathele uhlebe yamani uhlebe senkathele cabanga forever and ever akusekho ukuphenduka there's no redemption beyond the grave alukho usindiso ngale kwethu sisindiswa sesisenganene ngale sesiyashukela sevula incwadi into ebuhlungu labanye abathi awuhlulelwa yinto yenzile bathi uyabuzwa ukuthi wenzeni usaphila mina ngenzi 1 no 2 no 3 usuyayibonela ukuthi wena ufitha kuphi akekho ozokutshela ngiyayithi kuJobe mangidekisa sisithethe ngithi ngiyongena ezintweni ngozibeke ostars ngishayifoshe because ngihambe kahle so ufuna ukungena ngeconfidence
cabanga songena soshaya ivoshe endaweni embi kangaka. Siphendukeni bazalwane. Asibuyiseni inkonzo enhlambuluko. Sihlambulukelane njengabazalwane. Kube khona inkonzo yehlambu. Siyahlambukelana. Sinyathelele lana, asibuyisane mfuthu. Ukuze lo hambe sihamba yonke. Ngoba ingcabano eziningi lezinto eziningi aziveli ngisho azivela ngokuthi simonelana yini. Zivela ngeyimfundiso. Zivela ngama teachings. Because kwesikhathi siphambana la ekufundiseni thobi mina ngifundisa ukuthi bazalwane isono sikhona omunye isono asikho bese mase ngithi siyayezwini ungikhothele ivesi elithi isono asikho dololo verse asiphileni impilo enhlanzeko njengamakhono siphile sihlanganisile sibambane nezandla